Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Asi amuk mayam kita makta koi Morris Garage ki habatare MG ki Hector koi Anova facelift habatare facelift habatu yare duga koi new generation haina su dum habiyare adu sigi matang nga sidi mayam da hapet samlapa basic details sama aina kitang khangjaba khara mayam da share tawjarake adu mayam video si hawdagina koi phawdang mamutana yengbiwa adu hawdringeda mayam channel asi nong na thingna yawargadi subscribe, like, and share option biramo. Mathangi anova koi gari ga mari lena ba video sing upload tarokoda adom da notification lakna bidam ta bell icon su press toubiyu. Adudi hawrasi. Adom karigumba hariba gari si maram da hen aku pamaron khangya gadi amadi booking tawning lagadi ai description da sungai soidana magi contact number do showroom gi adu ai hapsaramge adu dum tana biba yagani go. Mayam koi ahan bada koi gi gari si koi ni salaga look something yang thokse adugi matungda gari gi anba koi gi magi engine gi haibutare magi specification engine gi power mai kamai to web do power figure haibutare adu amtang yang khangmina se go adu hapet an badai koi na amtang sacharake adugi matungda magi duma engine gi power figure dum khangmina se haibutare mamang si magi changes haibutare front je magi han dagi grill se am chin park pe hele ko hapet sang pujar tang lake Sina side looks sabdare go ado sina ogi maningi habtare maningi looks mai lagi ni go ado gari siam tina fazare habtare yeng the color ga je ado ki matik yeng yam tin wai smile lagi ni ko maningi jo ado smile 130 ado sini mam akoi gi samlapa koi ni chalraga yengon matung da magi mamang gi looks maina lagi ni go ado magi power figure habatare engine gi power figure se diesel engine da maga koi petrol engine da maga lagi ni go ado magi koi gi 1.5 liter gi na koi petrol gi ina 2 liters is na koi diesel da lak do ni go ado magi koi petrol gi 1.5 sina koi gi maximum power se 143 ps mai lagi ni aduga 250 newton meter gi aduga koi gi diesel damu koi 2 liter gi organa koi gi 167 bhp smile lagi ni aduga magi newton meter sina 350 newton meter smile lagi ni ko adu sini akoi gi magi engine gi figure hai targade adu ma se variant je screen dum hapsarage aduga ma se magi price hai tare marwena price se koi gi starting je koi gi on road adum ai happy drop am hajar ka du price di koi gi matung ina habatare changes adum kharga dum roi leiwa si magna Hector fix tum oi dog dina te du magi price se koi gi 17 like 8089 habatare sidagi goes up to koi gi 26 lakh 87 to 48 sumaina like ni ko abdi magi price range habatare ko adu magi seida makhal se 5-seater, 6-seater, 7-seater, swaina makal mayam lagi ni ko. Ado ay nusik nami ba Sidi kain wasina beren sina ko gi Sharp Pro wana magi siko swaina lay. Ado magi grill magi hana leramba masak tu dagi changes siam pasana la ya batare. Ko gi mamang da yemakan da mamang gi ko gi kain wasima look sima pasana change sore ai grill se duki matik yam pak na batare ko. Ada sigi magi mamang gi sima koi pura yang pak na senje samal ay si grill je yang tina pa ay ko aduga koi gi sida mamang je 360 degree camera gi habitare sida adugi camera to ni si yaw ko adi piano black finish na sida adana insert ro ga yaw ko sina pam le sina koi gi skit get habitare ko smaina le ni ko aduga smaina koi gi magi design je chrome na judum fadana finish taw le sida aduga sida koi gi magi side koi gi headlamp je koi gi smaina lagi ni ko projector ani LED da la ni ko ade su koi makha ji simple halogen da la ni adu chrome gi can treatment jam thina kari si em da premium ne se pasne hele sensor su su de yaure mamang gi ko sensor je somda maga yaure aba tare
aduga somda akhoi gi sisina akhoi gi DRL plus akhoi dual function oina thok tawrigo indicator oina thok tawre aduga akhoi gi DRL oina thok tawre si chrome sima sida phadana leirigo aduga akhoi next somda move tawbuganda yong se magi tire se magi sigi alloy gi design diamond cut ko am phaja ba haidare andigi senje se kitang yeng sina kitang hena kangde kitang nuai la ba dare ko gi black ka keno ka combination phaja du disc brake ni ko smile du sigi side clearing smile kitang cham yawe ko aduga sigi automatic ko gi mathanda dum 360 degree camera gi dum sina turn indicator jam slip ni sidi hape the chrome phaja body sigi line loi phok sin chrome na phaja yaw le ko ade roof rail ama adum yaw jare aduga sum yang da magi keno se magi dimension haitare magi hanagi dum sab manana dum le dimension ga keju sida sinus kedong le ke habitare ade sigi magi makagi keno sisu side clearing habitare morris garage haina phana thar le ba male aduga sigi ground clearance aduki matik dum wang habitare 192 mm gi sangda wang habitare sigi magi keno ground clearance maning isu disc brake ni ko adagi sigi magi tire gi keno sima 215 by 55 r 18 inch ni lai ji ko suspension ga jing smile adai me am do lo private car so is smile ko so is only function desina tailgate opening to gi adisina lock unlock smile ko sida mg ne phana sound tha le smile adisina ko gi maning gi have dar gi maning gi look smile gi ni the Hector and the sound phana tha le ko Hector plus smile ko the mg adi maning gi si camera si le je chrome treatment adi si back tail lamp ma pura ko khara changes adum o phangi ko tail lamp gi designs aduga maning de so hoi chrome gi treatment de si le phana ha pe sensor jo ama ani chrome mari mani yaw re ko aduga magi sigi back light sida yaw re ko ye reflector ga si sang na ha pe ko am phajare avatar aduga mathak na khoi safin ne dina yaw re adi spoiler yaw re am on the stop lamp defogger yaw re the wiper ai jare avatar adu smaina khoi gi maning gi portion ure gi basic manung de car ga ke magi feature ke yawi khoi have do adu mai samlapa details me am da petang share to ke jingne se khoi gi mathang da khoi sigi thong gi keno sima I petang ucharam ke carding de ko door gi si soft material adum oil ni ko adu bottle holder jam sound ni yaw re ani ke gi hamno kar sun yaw re ko adu sida pai ma fin le door wood finish ta ko wood finish ta ko kitang dark oi ko line ma si diversion auto re power window atani ko lock unlock to wi si yaw re ko adu si ko silver finish yaw re speaker ko speaker je infinity gini ko speaker ni pan ga wa adu se pain le gini magi scup le morris kare skana silai adu magi sit se kaya kamai to ge ko gi magi adjust se pura electrically adjust on ne sigi si sing de ge di ko mala ne ba inka care di smaina mu si da si san do ne nam ko adu si sinamu si sigi dokin do mu ro ni ko han do aning sing ge ha jare de mamang sing ge ha jare smaila le yam na ko gi ka ta re futuristic car hybrid ta singna ga di adai ka khachara ge ko adu ka kala ga I mathang thang chara ge ai hujik manung da change ko adu ki matik ka ta aina angon da phau bu ni ko myam da hajara ga do hek sang ba kan da ko gi gari si ka ta re heaven da pham ga jap mana ne ajin ai bi di gari ji adu ki matik yam futuristic oire adu ki mathak ta mu geng ma da gari gi dashboard ta lai ba da gi sigi center console da lai ba si myam si ura kan da aino ji pham ji akoi gi Marcedes BMW adum da pham ga sa ma nei wa khan ne ko adagi gari gi steering ko myam je adu feature je adu ki mate khoi gi technology je sum sakhol pi matung in ha ba dare feature je adu ki mate yam gre ni sum amam da highlight video je sangrani adu nai samsel laga ai screen mai feature sing happy habit screen kitang hapsara ge adu maruina khoi gi manung gi interior je kamai tau ge ha do samla pa basic kitang hajara ge ko myam da ada si leather wrap steering wani aduga dikat shape la go adu sida silver finish laser ni adu cruise control yaw jare aduga sida koi gi media control gi sudum sida yaw re go len ma
aduga maruina sida aina khwaidagi yengbada he yengbada angonda yam premiumness ama fawlije ngasagi center console sida yauri ba mai keno singche si yongni aduki matik yamna ka hetare premiumness oiba haibadare go asigi center console sida uri sida yam ubire go tiong si khwaidagi sawa largest akoigi infotainment touch khwaidagi sawa se Sigizineva Marcedes ki hana koi 10 inch muki sangda leramane ko adu 14 inch ta lakhre ko adu yong sigi magi kainos magi premiumness edum yeng odum obu khamani ko adu ko sida wireless charging ya yawrani adu sida koi gi gear gi no smile legni ko koi aeroplane gi koi gi kaino paibam do adu gi moong daga hap ga yam ong tana le adu ko si koi masagi koi Marcedes se inbuilt ta koi internet se dum sida do koi ne loi access awu yare ko si ju map se koi sum loi South One ge de khoi loi location smaina yenge ha su loi yare wa smaina aduna yam nuai re aduna khoi gi gari se khoi gi keno so camera so khoi gi mai 360 degree ke camera gi sudum sida loi mak yaw re bu Sisina wait 360 degree camera to ni ko sina 2D de u bu ne adagi sisina mo 3D de habitare smaina khoi gi pain mak to smaina loi to bu ya ko ai keno magi koi bu se loi ma yenge sida left side the left side right side adigi back side smaina loi u bu ya re bu ko adu sini smaina le aduga Android Auto ju support tawre Apple CarPlay Android Auto sida loi support tawre aduga sida khoi gi si automatic ni ko koi gi diesel de automatic se keno tau related do petrol da automatic tas mine up like ni ko magi keno automatic parking gi adigi si auto da mung le ni aduga sina koi gi rear gi koi AC control si yaw ni ko ada yamba koi control sing ta sen ha gi sigi maya gi infotainment sidagi loina ma koi na touch da loina ma control taw yare plus koi gi voice da taw gi har ga su loina ma yare bo ado sigi sunroof hangge ga so koi na voice dum hang yare ado ai dum taw draga su me dum khang mani adi yamba loima hojikti loima voice command loi feature se loima yawre ado ga ambient light sida su yawre ado ga yam phajaba ambient light se nipan mu color tan nipan mu yawre bo ado ni si yam kana taw fajari je ado na sista su magi koi premium ne se mang koi chrome se koi dark chrome piano black finish na yawre aduga mamangi seat ani su sigi keno se si su koi ventilated oi bhar tar si mamangi seat ani aduga traction mode su yawjare aduga hill hold adagi hill assist have hill koi gi hill descent gi control sun yawjare have tare go aduna yam phajaba feature mayam ama have tare yawre have tare aduga sida koi gi mayai da koi cup holder se ani yawe ko magi keno sida aduga sida armrest si so I have it usarke si ma hagat pi aduga sida magi yamna luba jaga ma have tare keno ma yawe have tare mai legi ni ko adu si so koi gi slide adum slide ni yai ko sa adu sini aduga koi gi dashboard om da lak pa kan da di dashboard se keno oi pura koi gi softest material have tare softest material oijar ga su sai gi premium level leita ba na myam le dna adu sida di pura premium ne se fazana le have tare quality se magi bodies dashboards quality le ra si auto airbm oijar ni to sina lem aduga top mana magi hen features in har ga di autonomous level 2 haidana ko this is the live features koi gi adaptive cruise control adagi lane departure warning adagi traffic jam assist adagi automatic emergency brake adagi forward collision gi warning smaina go myam laikre adu seda koi gi sigi seda koi na eco motor thauge har ga ju the eco oina thaba lei go adu ga mu sport motor thauge har ga ju si sport thauge har ga ju adu gi option adum yawre ha tare adu ga safety room da lakpa kan magi body gi ju syam safe oi ba yam na kan ba steel na saba koi gi hot stamp b pillar adagi uses of high steel in body go thick door panel adagi roll foam tubular steel door beam gan yam yawri go
aduga 6 airbag su yaujare ko aduga electronic stability control ABS EBD all wheel akoi disc la ani ko follow me headlamp speed sensing isopic style sumba kanar ba feature me am ju yauri ko da koi tire pressure monitor gi system ba yauri ko adi speed alert system oi safety rom da lakpa kan da ko adu sumai screen lo hapsara ko mai gi keno sing do aduga ai maningi fit maningi sit chalaga ai hapetang sarake sida ju hand grip sida yauri ko adi sida hook su yauri ko aduga sida vanity mirror sida su light su dum yauri ko smile lege aduga som driver side ki ju sisu light adum yauri ko ado ai maningi sit am ka ge maningi sit ki comfort sum mem da share tau sarake maningi khoi gi sit ki comfort ta ai have na hajar ke sigi sisu dum mamang sap mana na khoi with finish ta yauri ko adagi sigi magi bottle holder ke loi yaure adu sisu khoi gi ka color se design je yamna fazana kana tong na yaure have tare sigi su khoi softest material have tare aduga sigi khoi color se khoi gi sigi na khoi higher class hair top class the color combination sumaina yawe ko aduga sigi makha da di amu khoi gi white lomda amu color se lakane bo adu si ka charake aduga adai si aigi seat comfort mamang gi seat sima aigi driver gi adjust fazana tawra mathung da lemori space se aduki matik yam fazana marang kaina laire ko aduga aigi headroom si sudum dum design oi ai 5.89 ki apet swain lei ko adu zum 6 feet sudum fazana pham yani aduga seat ki thigh support yam fazana marang kaina laire yang biro adu leather sima quality yam fazana laire haibi tare aduga sigi armrest swain laire aduga sida cup holder ani ma sum yaure ko adu jik seat se koi 60/40 da adum koi maning da ka ge de sigi seat se fold tau ge ha ga di koi sida the five am yawe ko si just swaina si je swaina jinga kan da jima ton da swaina la khane bo ko aduga sida ge swaina ka ga do ni bo ko adu maning gi seat ki comfort se koi mi ani ai ka ra ga su ha ben hajar ke koi mi ani dum phajana pham yare ko aduga mi home di khidang di war ni ko adu seat su koi gi headrest se lome adjustable ngata ni ali sida cup holder yaure aduga sida koi gi magi AC gi controls sida hape ko aduna yam thina adu mi ani gi yam comfortable dum phajana pham ya ga ni ko ada sise aduga sigi makha gi koi bottom se aduki matik wang bodum mamar mor kan da koi pham da su yam relax sina position je yam pham ba ngai aduga si ju koi mayai da khitang center da ham oi ba aduga su yaw je ba ani AC vent si lejare aduga sida koi charging point have tare da piri ko ari sida kai phone nung tham ge har ga ju sida da ma su yaw ri ba adu sini koi gi maningi koi gi center gi row gi have tare ta sengna ga di marang kai na dum headroom adagi shoulder room adu mi hum adum phamaga dum khara kana tawna dum chatpa dum yani ko phamaga adune sini khoi gi maningi seat ki habet comfort to myam da hijagra matung da aduga sigi khoi gi maningi keno se mai habet usarake Semaina koi gi sidagi remote gi dum access taw dum yare ko sigi keno jo adu sigi magi keno se smile adu si ahoi hen ahoi extra luggage pu ge ga su si dum loi fold taw dum loi mak si sagi apam du matung ina ha ta si loi mak fold taw ga adum keno taw yare ta dum sawre jaga se ko adu si nar ga su adum split ja bani na koi dakari matung ina si tangkhai ma fold taw ga pu dum yare sida space kitang masam yauri ko adai se makha da ke koi tools myam ma hapagi keno su lo yauri ko deda smile aduga sida light masama but reading light sida su yauri ko adai se aduga sigi koi ge keno su koi ge somdai control koi ge infotainment do dai control to ro su dum jai ko sim namaga mathana dum komjan grani aduga infotainment gi dum magi control je adum tawye di mai hangtok imbigi chang do yam kitang hangtok care su ko ma hangtok care su somdi tawye re adum yam ngasi gi dis samlapa apai gi MG Hector another generation gi samlapa details review myam da pizza khro matung da ngasi gi swai sum messenger ge ado myam apai gi sitan an hobo le ga zo myam adum comment hai biro ko ai mathang da hen amuk tang myam gi nungai na ba
ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯠ ꯕꯦꯜꯠ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯎꯞꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ